General u penziji i doskorašnji poslanik Srpske radikalne stranke Božidar Delić otkrio je zbog čega lider radikala Vojislav Šešelj neke ministre štedi u prozivkama i kritikama, a na neke nemilosrdno udara. Kako kaže, Šešelj u napadima zaobilazi samo one ministre koji kupuju njegove knjige i za to daju 1000 evra. Slab je na pare. Tačno je da neki ministri nisu napadani. Neki ministri dođu, pozdrave se sa Šešeljem, pa on kaže, pa koje si moje knjige pročitao? Onda ministar kupi brdo knjiga. Neki čak daju pare i u evrima, 1000 evra, ali to je nebitno, to je sitnica jer su pare davane za podršku, za nenapadanje, za razne stvari, otkrio Delić. Doskorašnji Šešeljev blizak politički saborac nije štedio reči u kritikama, pa nije ni skrivao da misli da je upravo Šešelj uništio Srpsku radikalnu stranku. To će, kaže, da potvrdi svaki pravi radikal, ali ne i njegovi poltroni koji samo klivaju glavom. Šešelj već dugo vremena nije radikal. Njegovo ponašanje se nikako ne može nazvati patriotskim i radikalskim. On je prvi čovjek Srpske radikalne stranke, ali je po svojim moralnim osobinama i po onome kako se ponaša i šta radi sigurno posljednji čovjek u Srpskoj radikalnoj stranci, rekao je Delić. Delić se dotakao i Tomislava Nikolića, bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnjeg radikala i Šešeljevog saradnika. Otkrio je šta je Nikolić radio dok je bio u Srpskoj radikalnoj stranci. On je možda od Šešelja video kako se uzmeju stranačke pare, pa je neku donaciju sklonio ili uzeo nepošteno. Ali kada se vidi šta Šešelj radi, to je sve minimalno, tvrdi Delić. On je lideru radikala zamerio i to što je svojatao stranku i za nju govorio da je njegovo privatno preduzeće u koje gura svoje sinove, a izbacuje ljude koji vrede. Posebno navodi primjer Nemanje Šarovića, potpredsjednika Srpske radikalne stranke, koji je pre nekoliko dana dao ostavke na sve funkcije u stranci. Kaže da je Šarović daleko sposobniji od svih koje Šešelj forsira, a pogotovo od njegovog sina Aleksandra Šešelja, koji studira 8 godina i kog gura na gostovanja i televiziju. Pozvali smo Vojislava Šešelja, ali on nije želeo da razgovara, već je na pola pitanja prekinuo vezu. General Delić kaže da su članovi Srpske radikalne stranke Šešelju zamjerili učešće u reality programima i emisijama sličnog tipa, ali da je Šešelj to opravdavao odličnom zaradom, koju je pribavio za sebe. Odgovorio bi, jesi li ti zaradio za jednu noć 100.000 evra? Evo, ja jesam. Kupio sam stan unucima, tako je pričao. Ali mi smo zbog toga izgubili ne milione evra, nego poverenje građana, jer je to bilo uništavanje stranke. Članstvo je posebno smetalo Šešeljevo nedolično ponašanje po pojedinim emisijama, čime se veoma srozao, kaže Delić. Zbog toga navodi nikada ne bi imao pristup Vladimiru Putinu, predsjedniku Ruske federacije. On je bio po emisijama gdje njemu nije bilo mesto i za šta narod kaže to je dno dna. Pitao sam članove, može li ovaj čovjek da sedne sa Putinom? Oni kažu što ne bi mogao. Pa Putin nikada neće da sedne sa ovakvim čovjekom koji je uvoliko moralno posrnuo da je neprepoznatljiv, kaže Delić.